Uthi malwandle-ke bahlukene kuma nobaba, mina ngaleso sikhathi yonke lento yenzeka unyaka ulapha phakathi. So kwacaca ukuthi kufanele ubaba angitholele indawo engiyokuhlala ngoba wamxosha uma kwacaca ukuthi nomuzi lo ufuna ukudayisa, kwaphoqa ukuthi kufanele angitholele enye indawo yokuhlala ngenhlanhla yomngane nothisha omkhulu. Unkosikazi kathisha omkhulu athi akunankinga, ngingeza ngizohlala kwakhe up until ngize ngiqede for that term ayiseyisele esikoleni. Ngaleso sikhathi ngenza ugrade bani, ngenza ugrade 7. The following year ngiyajumpa ngesikoleni esikhulu. So ubaba usethengile umuzi kwenye indawo, wahamba ubaba wathenga umuzi kwenye indawo, wangifunela isikole eduze kwala ngekho umuzi. Yahamba iminyaka sahlala nje nobaba, kwacaca ukuthi angikwazi ukuhlala ngedwa ngiyintombazane ngingedwa endlini. Wathola umuntu ozosiza endlini, wasiza umuntu isikhashanyana, and then ubaba ke up until la athola khona umamncane ke owagcina eshade naye ke. Ayishem uthi lo mama wayenomusa engithanda futhi nje ekwamukelile nje ukuthi ngiyintombi kababa, there is nothing that she can do ukuthi enze into engasile la. So she was a good stepmother up until malwandle to a point ukuthi even namanje lo mama loya ubaba sewashola, kodwa mina ngisahamba ngiyomvakashela, ngimphathele nje into ezimnandi, ngimbone la ehlala khona emzini kababa lo wesibili ayesewusengile esekade sedivorce noma. Uthi-ke malwandle sihambe isikhathi ke uma uyasokola uhlelile kubo, baba umxoshile, akanamali manje, usephashile, seyaqothuka, wangena otshwaleni, wadla idakamizwa, wadla utshwala, yabona lobu utshwala obushibhile. And uma ngapha kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi wayesene stress, useyalala, uyavuka nje, uyinto elala ivuka nje, uyakwazi lokulala uqome nje, uqomele safuthi, uqome nasebatshwaleni, uqomele ukuthi ufuna ukuthola ikhotho or ufuna ukuthola nje whatever ozoyiphuza ezothi ingqondo yakho. Uthi impilo yamuncuka ngaso sikhathi mina ngise high school sengihlala nobaba, and ubaba sekashade nomunye unkosikazi, sihlala sonke si3. Uthi kwaze kwahamba isikhathi la wazofika khona isikhathi ukuthi ubaba ka retire ngoba umsebenzi ayewenza vele kwakumsebenzi ogqilazayo. Ngaleso sikhathi me retire ubaba wathatha izimali zakhe, mina sengiclose to finishing high school, thatha izimali zakhe ubaba wangifaka evarsity, ngafunda ngaqeda ngayengane right and everything. And at that time ke nami sengiyabona mangise university ke ngiyaqoma and things like that ziyenzeke empilweni. Sengiqala eyami impilo, mase ngiqala eyami impilo, ngiqala eyami impilo up until a stage whereby now ngiqedile isikole sengiyasebenza, and nginayo into ebuhlungu ukuthi ekugcineni kosuku kwakuma wami loya noma ngabe wenza ini yayi wrong, she didn't deserve ukuthi impilo yakhe iphethe kabuhlungu kanje. Uthi ngaleso sikhathi malwandle uma wami ngihambe ngiye kombona nje once in a while, uthi mangifika ngiyambona uzacile, uyagula, the only thing ayikhulumayo nje language yotshwala ukuthi mthengele into, akakhulumi nokudla kodwa uyambona lo muntu ukuthi nje nokudla kadle right. And lapha ekhaya kagogo la abuyele khona akusekhona abantu, uhlala lapha nomalume owahlulwa impilo naye ozikipitele khona egcekeni kusho umalume yena wayegcina igceke naye wey extra burden kulo malume ngoba nomalume naye wazihlulelwa impilo. So okusho ukuthi umazibonele kahle kahle umanje ngoba ehleli lapha kubo nalo malume boyithula lo mfowabo lo, ukuzibonela ukuthi ubona uvuka wenza kanjani, udla kanjani, ulala udleni, usuthi nje impilo imuncu Nkosi yami. Ethi ngimbuka uma ngimdabukele ngicabangele sasibutubutu sikababaye sasikheavy, sisihle, sineskin esithofozelayo, ngithi mina impilo kodwa uthi hayi ke malwandle ke mangifikile uma ngiyamphathela izinto Nkosi yami, ngimthengele, ubone nje ukuthi nje anasikhathi nale into engimphathele yona, nale mali omnikeza wona lo 200 umbambisa wona, uthi uphuma ngapha beshona ngapha ukukhokha izikweletu uzotshwala aphinda aqala ezinye ngoba iyona impilo ayiphilayo leyo. Uthi mangabe mangabe uhleli naye nje awuphela u10 minutes ukhwehlela zome, angimazi noma une-TB noma unani, kodwa uyabona nje ukuthi iningi into, i-stress ngapha, i-depression ngapha, ungabi nandoda ngapha, ukuhamba ulalwa ngapha, ulalelwa amakhono. Uthi kuningi uyabona ukuthi lo muntu wesifazane uthwele, ubona ngomzimba lo wakhe wena wawazi ukuthi wawunjani, kodwa uyambona ukuthi hey uthwele nangomuntu wesifazane. Yikona ukuthi sekushoda ukuthi akuxoxele ngaphela uyingane vele ekugcineni kosuku. Uthi ayisihambe isikhathi malwandle ngidecide mase nginekwami, uthi khamba isikhathi ngisithole nje umsebenzi, ngisebenze kahle, ngibe nekwami, ngidecide ukuthi ngizomlanda uma Nkosi yami abuye azohlala nami ngimnakekele. Uthi at that time ubaba sekashonile, ubaba wahamba wathola impesheni and everything, wahlala nje iminyakanyana emibili emithathu washona, wasala umamncane loyo wakho. Ubaba ngaso sikhathi useshonile, makashonile ubaba mina ngihambe ngiyoyilandela uma ngihlale naye la, ngethemba lokuthi ngifuna ukuthi ngimsize Nkosi yami abe right empilweni. Into yokuqala engayenza ngamfaka erehab, ukuthi wena udinga irehab, akekho umuntu ophilayo
onjengawe nje kanje. Uthi nangempela ngimfake rehab uma kube right, bamsize abe right, aphume aphile abe ngazi ukuthi uyinto right. Sekwazi nokugcoba Nkosi yami ngoba ngiyamnakekela, ngimthengela into zokugcoba, yabona nje ngiyamnakekela. We even discovered ukuthi at the time usenalaba. Ngimncenge ukuthi ke ma kokusiza ukuthi uzinakekele ngoba phela ngempela uma usu HIV positive fanele udla amaphilisi akho ube right. Uthi Malwandle ngaso sikhathi yayisasathwa ke ingculaza, kodwa emishanguzo yabona yayisiqala ukuba khona lapha nalapha. Uthi ngalezi zikhathi zo manto oshabalala msimango kusalwiwa ngokuthi ama ARVs ayagulisa njalo. Uthi kwakungalozo zikhathi uthi nami ngihlale nayo manje ngimkhanselishe ngapha, ngimhambisa nama counseling, ngimfake na kwi medical aid and everything. Uthi sihambe isikhathi Malwandle kuze kube ukuthi nami ngiqala eyami impilo. Uthi ke at the time i boyfriend yami engangiyithole ka 3rd year, sengenza 3rd year, siqhubile sayiphusha na impilo up until time whereby apropose umshado. Kube mnandi boyfriend wami uproposile and everything. Uthi ayapropose nangempela kucace ukuthi ayike kufanele kwenza amalungiselelo omshado. Ubaba akasekho ke at the time ke ngihambe ngiyofuna ubaba omncane ke ongasangimele ke nomalume ke loyo waleke ekhaya boma ongasile ke naye Nkosi yami ngaphela anginabo abantu abaningi abadala who will stand in the place of ubaba at this point. Kodwa ke okusalayo umshado kufanele wenzeke, amalobolo kufanele enzeke. Uthi Malwandle kuhlangane ngendlela ehlangana ngayo. Uyazi as Africans we always make a plan. Uthi hlangana iplan kulotshole kuqediwe kwenziwe yonke into, futhi ngempela nalaba ababengimele balibenza ubuqiniso imali yamalobolo bayibuyisele back kumina, bathi ngoba abanalutho vele bona bazozidlela lokhu kwezibizo lezinto ezincane, bona bacela ukuthi ngizigcinele imali yami ngoba ngisazoyidinga mase ngilungiselela umshado. Ngithathe imali Malwandle ngiyoyithi ganka ebank. Okay fine, vele si right ke nalo bhuti engizoshada naye at this point uma uhlala nathi. Uthi Malwandle ngilungiselela umshado manje, we are going to moving towards kulungiselela umshado. Uthi Malwandle kwavele kwenzeka isimanga. Umkhwenyana wami engangizoshada naye wavele wadutshula on a Friday. Umuntu ongenawo ngisho umsindo angazi ukuthi kwenzakalani kwathini kwavuka ingxabano kephi kanjani road rage emgwaqweni kwathini driver thizeni wavele wakudonsa isibhamu wabani wa drive somunye kabi lo driver kodwa wagcina edonsa isibhamu edubula umyeni wakhe. Friday Saturday ngiyashada washona umyeni wami. Uthi Malwandle ngashada nebhokisi umyeni wami eseshonile. Mangishada nebhokisi, a month later ngidiscover ukuthi kanti ngesikhathi ngishada bese ngipregnant. Uthi Malwandle I am pregnant, ayinzima i-pregnancy, depression ngapha ingibambe phansi, ngiyagula, ngam struggling, grief kuningi, ngiyahamba ama counseling. Uthi as a result lo ngane Malwandle yakhishwa at 8 months because iBP yami yayiqhuma la phezulu. Odokotela bebona kahle ukuthi uma ngangasuselwa ikhishwe lengane kusho ukuthi ngoyizala ngomlomo. Uthi ayina ngempela ke bayikhipha ingane, hayi Nkosi yami isibutubutu sentombazanyana enhle, ngiyizale efana nse noyise Nkosi yami ikhulu, iqala ikhulele ebhodleleni efana nse noyise, mase beyikhiphile ebhodleleni lapha kuyakhula kuhle kuyabutuzela. Uthi ngikhule ngisiphile Malwandle impilo inzima, yabona nje yonke lento akukhona ukuthi akukhonakala ukuthi ngidlule kule grief yalo myeni wami. Yo inhliziyo yami ibhlungu uma ukhona khona la naye uyambambatha Nkosi yami uyangikhamfatha, hayi kuzoba right sisu uzophola and everything. Uthi siqhubeka isikhathi, sihambe isikhathi, ngibuyele emsebenzini after i-maternity leave and after i-maternity leave, after i-leave leyo kugula ngoba uthi bese ngiloke ngi-on and off nje ngihleze ngigula. There was a time la emsebenzini abangihlalisa khona nje bangifaka ku 3 months bathi hayi angihlali ekhaya ngiphole ngiphumule because kuningi engidlula kukona. Uthi hayi ke ngaphola ke after that leave ingane isikhulile, ingane ihlale crash, ingane isiyolanda unyaka manje and a half ihlale crash because ivele uma ukhona endlini ngiyitshela ukuthi ingane yami ngifuna ibe ne good relationship noma ibonde nogogo wayo, so ngiyayithatha ngiyifake ecrash ngo2 uma ahamba yoyilanda because icrash vele iseduze nala sihlala khona, sihlala edolobheni at this point. Icrash iseduze nala sihlala khona, uma nje uvela ahambe nje ngeenyawo balandane nomzukulu wakhe babuye bezohlala endlini. Okay fine. Uthi sihambe isikhathi Malwandle ingane ikhule 1 year 2 year 3 years. At 3 years ngihlangane nomunye umuntu wesilisa. Uthi Malwandle mina ngendlela ubaba wami ayengithanda ngayo uthande ngalipho baba la ngifundisa ukwazi ukubona umuntu wesilisa ongithandayo, so ngangingadabuli indoda mina engangiyiqoma mina iyayisuka ingithanda futhi iyayingenzela iqiniso. Uthi nala kuphelanga ngisho 2 years ngijola nale ndoda athi hayi asishade. Uthi ngathi ngiyakusaba ukushada,
uthi yatha ulimele sithanda sami kufanele ubuyele ukhansele ngisho ukuthi awupholanga uthi hayi ngiqale phansi ngihambe ikhansele sengihamba nendoda yami ke manje ngihamba ikhansele 1 month 2 months sibe right sivumelana ukuthi hayi sengi right shapa siqhubeke sishade uthi ngihappy malwandle umjolo umnandi indoda engiphethe kahle and everything inayo le ndoda isebenza kahle umuntu ongaswele uthi kuphinde kuqale yona leyo futhi uthi ke manje kuzothiwani ke manje kufanele kuyolotshola ke manje ngoba sengashada komunye uzifanele ngiyolotshola kulwa muze engangishone engangiganele kona phela ngumfazi wakabani mina uthi hayi masifika lapha emzini noma bathi hayi khululeka we are not even going to asifuni ukuyingena ngoba umkhonyana wakho washona kabuhlungu so asifuni nje ukukusokolisa nabo benza the same thing bayithatha ilobolo mebeyithatha ilobolo baphinde bayibusela ke nathi uzolungisa ngawo umshado ngoba angithi isinto leso sinto sithi uma ngabe ushadile usuyoshadela komunye umuzi again kufanele kulo uma ngabe kade ushadile indoda yashona ulotsholwa kulowo muzi kodwa into kanjalo nje uma kade ushadile angazi ukuthi uma kade udivorceile kwenzakalani kodwa uma kade ushadile indoda yashona uma ngabe usekholwa umuntu ofuna ukukushada fanele ukulobola kubo kandoda leya eyashonayo so into kanjalo so ubeka xoxa isitolo sikanjalo wena uthi aqhubeke u-life graduate uthi Malwandle iqhubeke impilo ngilungiselela ukushada nendoda yami yesibili manje uthi weMalwandle uyalazi ibhadi ukuthi liyakwazi kubokwalo uyalazi usizo ukuthi liyazi lapho li-accommodatewa khona ngigule ngacishe nga-medical depot yini nga-medical board medical board ke those who of you who practice HR when you are being medical boarded it's you kusho ukuthi awusekho fit to work because your performance is poor to the level awukwazi uconcentrate uthi Malwandle mina ngishonelwe indoda okokuqala ngagula ngaze ngacishe nga-medical board lo 3 months emsebenzini ababenginikeze wona wase kuyi-ultimatum ukuthi after this we'll just have to ukuthi sick board medically because awukhophi uthi but Malwandle do you know ukuthi usizi liyakwazi kubokwalo le ndoda lesibili sengizoshada nayo yavele yangena yaba kwi-accident a week before our wedding day yashayisana nenye imoto kwaba nje isibhicongo yaba kuyikhoma Malwandle indoda yami yaba kuyikhoma Malwandle indoda yami kwaze kwacaca ukuthi ayi lo muntu lo there is much with that you can do umshada awenzekanga 3 months later indoda yami odokotela bangibiza bathi ayi umshini kufanele socishe akaphili lo muntu ngeke aphile ingqondo yakhe nje ithule is brain dead njengamanje njengoba nimbone ngazi ukuthi uyaphefumula imshini kuphela lihambayo hayi bayeza abantu bakuboka ndoda kwenziwa ama-meeting angapheli kukhulunywe kodwa ke ekugcineni ngenyanga yesi-5 indoda yami ilele esibhedlela after that serious accident wacisha umshini kwaphela kanjalo ngendoda yami uthi Malwandle my world shattered again ngaphinde ngagula futhi uthi Malwandle le cycle le ilokuyenzeka le cycle uthi ukugcina ngci sengithola umuntu ke manje owathi mefika la ekhuluma into ukuthi umshado kwashaqama ngathi nje hey angifune ukushada mina ngine trauma yomshado I have lost people that I was supposed to marry to so nje into ethi umshado phakathi yo ngiyayibonga uthi ila engase ngisebenza kwenye indawo khona umuntu engangisebenza naye that was close to me waye colleague yami wangidonsa ngendlebe wathi hey wena yazi ngiyasizwa istory sakho ukuthi uyaxoxa ukuthi kwenzeka ukuthi but don't you think ukuthi le cycle is too familiar now and too comfortable with ukuthi ikuvisite into ibe imbi manje lokhu ikuvakashela ukuthi njalo wena uthola umuntu uyakuthanda usha amashushu ufuna ukukushada ngakophela nesikhathi singakanani kodwa umshado wenzeke indoda yafa before ikushade uthi ngathi uthini manje wathi intombazane vula amehlo ziyenzeka la ngaphandle silele abantu babhizi bandiza ngemshanelo la ngaphandle silele bane science ehambela le kude phezulu ongasoze wayiqonda uthi ngathi uthini manje uthi nje lalela ngicela ukuthi uhambe emntweni osolayo ngoba le nto le ayikho incane akumelanga uyithathe kancane futhi uthi ayina ngempela angilayela umuntu lenga kubo somewhere ngazi ke phike ko South Coast angilayela umuntu ngigibele ngihambe ngi-South Coast ngifike ngibhuke ngoba was staying kwenye indawo ekude nase South Coast ngifike ngibhuke South Coast ngibhuke a night ngilale ngivuke ngisasa ngivukele khona ngangu number 1 kuline lapho ngangiyakhona la ekwakuthiwa ngiyosizakala khona ngangilayele khona ilo mhlobo wami engisebenza naye ngangu number 1 kuline uthi
ubaba lo wayezongisiza ngalolo langa kwakumuntu osebenza ngamanzi. Uthi ubaba loyo uthi wazamula kabili kathathe ngibona wazamula kabili kathathe ngibona wabinya kwathi nje ngani yami waze wamfuya umthakathi. Uthi ngathi waze wamfuya umthakathi. Uthi ngathi hayibo ngadideka lo bakukhuluma ngani ngoba ngihlala noma kuphela umuntu lo mthakathi akhuluma ngaye. Ngihlala noma phela mina nengane yami kuphela. Uthi manje nje ngikutshelile into ingane yami soloko yazali bisoloko inenkinga yesifuba. Uthi sizoyikhuluma ke leyo kodwa later ngizoyiqedela ukuthi isifuba siza kanjani enganeni. Uthi Malwandle ubaba abantu azishindaba uthi asho ukuthi njengoba ngisholelwa amadoda nje njalo mengizoshoda indoda yami iyafa njalo mengizoshoda indoda yami iyafa hayi ngoba efa uma wami umuntu engimtakule ekuhluphekeni ehlala nomalume engadli ngisho ukudla ngamfaka kwi-medical aid ngamphilisa kuyimanje kwi-medical aid yena abantu bahamba bawavukela ama-ARVs ngo-4 ey'ntatha nje bayokhiwa ka-government yena akakwazi ukukhiwa awakhe adeliver endlini because ngimfake kwi-medical aid. The same mother uye lo ngibulalela amadoda ngani ngoba ngenzeni. Uthi hayi azikhilinde izindaba baba abantu asho ukuthi wena usemncane kwenze ku1 no2 no3 uyabona ukuthi uma wakho nobaba wakho abahlukananga kahle and wena kahle ngokukama wakhe wena imbangela yokuhlukana kwakhe nobaba wakhe. Usabambele lo gqobuma wakho unenzondo yokuthi wamphuca impilo emnandi ayithofozela ayayi right wena kodwa manje sowukhulile ucabanga ukuthi wena uzophila kamnandi. Ekhona akubukela kuyekele uphile kamnandi angakuzwisi lento wena wamzisa yona. Uthi uma wakho is paying revenge. Uthi hey Malwandle ngake ngasangana ngaphuma ngarounda kabili kathathu ngangazi ngihlale phansi ngithini ngenze njani. Uthi ngathi mangirounda kabili kathathu kanjalo ngicabanga ukuthi ngaquleka ngoba ngapha phakathi sengimanzi ngithele ngeziwasho sengikhunyuliwe nangaphezulu sengihleli ngobhodisi nangelukhunjana ngeskate kuphela sekukhona abantu around mina bengiphuzisa amanzi kwayinhlanhla ukuthi vele makwenzeka yonke lento le kusho ukuthi lo baba wayengizwile ngokwesimeni somoya ukuthi ngiyeza wavela wathi nje angilungisela indawo yokulala ngilale angilungisela indawo yokulala ngalala kulowo muzi ngavuka ekseni mangivuka ekseni thi ngenhlanhla ngangihambe naye ingane yami. Uthi mangivuka ekseni ngakusasa wangigqumisa lo baba wathi nje ekseni ngo3 am ngifuna ukuvuswa wena 3 am uthi wangivusa ubaba abantu wangisa ezindaweni ukwazi ngisa kepha emfuleni ngawo lahli izinto engizilwane sengibelethiswe zona kwathini wangiphalazisa ngagquma ngageza nengane yaphuzisa izinto wathi lalela-ke wena lokhu ucabanga ukuthi ingane yakhe iyagula iphethwe isifuba lengane ayigula ayinalutho soloko yazalwa uma wakho uhleze ifakela into kubisi layo kusukela ebisini manje usekabhizi namaparish njengoba kuyena uphaka amaparish ekseni meye crash ubhizi uthela something lapha lengane le uma wakho beyikalela iminyaka ukuthi miyafika nje kuleya age eyaziwa uyena iyoshona wena befuna uma kube miserable for the rest of your life because ublame wena ngempilo emiserable wena omtakule kuyona le azifaka yena kuyona ngokuqoma. Uthi hey Malwandle kake ngadizi ukuthi ngathi umuntu ngimtakulile ngamenza umuntu ezimoshele yena umshado wakhe kodwa yena futhi yena the same person exaya mina ukuthi mina ngimoshela umshado wakhe kanjani kanti kunjani emhlabeni. Uthi ngake ngaconfuse ukuthi kukhulunywa ngoma wami ngempela lo ngizwalayo lo sweet kanje njengamanje nje basikhuluma nje ohlala phansi kophahla lami engathi mangifika ngimfutsekisa ngimfaka unyawo ukuthi hamba uzibone ukuthi uphuma ubheka ngeke azi ukuthi uphuma ubheka ngalapha ngoba umalume I'm sure ngeke asamamukela at this point. Uthi hey Malwandle kwacaca ukuthi okungapheli kuyahlola kufanele at some point ngibambe ngize ngayo ngingene emotweni yami ngidrive ngiphindele back ngiyofacana nalo mthakathi engimshiye endlini. Uthi ngafika Malwandle umzimba wami uphansi ingqondo yami iyayaloza ngazi nokuthi ngadrive ngafika kanjani endlini ngisafe ngendlela isimo mentally engangiyiso kwabuya wonke ama emotions kwabuya ne grief that I went through kwabuya na yonke lento ukuthi I almost lost my job going through grief kanti yonke lento ngiyenziwa umuntu engihleli naye endlini umuntu engimsizile ngamtakula ngamphilisa kade ngasaphili kanjani. Uthi hey Malwandle ngafika. Uthi ngake ngafika ngapaka eminyango eside isikhathi mhlambe lapheli awangipakile mangithi ngiqala izingane yami ngemuva Nkosi yami ulela ubhebi wami peacefully akazi nanyaka ulela akazi nanyaka umntanami at this time umntanami ulabo 4-5 years uyilalela ubhebi akazi nanyaka. Uthi ke
Hayi ngigcine ngiphumile ngivula isicapha ngiphume. Uthi mangiphuma nje ngihlangana noma eminyango. Uyabakaza. Uthi uyabona umuntu obakaza ngazikhonta intshontshile. Angazi noma mhlambe zasezemshisa izinto zalo ababa or kwenzakalani. Kodwa wayebakaza ngazikhona into ayintshontsile. Uthi ngahlangana naye eminyango. Wathi hey, wathi wathetha. Hey, uphuma phi? Bengisikhathazekile. I was so worried. Uhamba nengane yami uthi wagijima wayo. Uthe ahamba nengane wangashana nokuthi uyakephi. Ubusuku bonke angazi nanokuthi ngikufune ngiqale ngakephi abangani bakhe angibazi. Nalo muntu wakho omusha ngibazi. Kodwa yini lento oyenzayo? Kwathi uthi uzenza into e-consent rubbish. Ngiyangizwa Malwandle. Uzenza into e-consent. Uthi wathi ugijimela enganeni. Hawu baby, uready Nkosi yami unana wami. Uphuma phi noma ngathi hey mthakathi suke enganeni yami. Ayithinta ingane yami. Uthi ngabamba ingane yami ngesandla sangena endlini. Uthi naye wangilandela uyakhuluma emva kwami uyapereza uyakhuluma emva kwami ukhuluma nje into eningi engahlangani. Uthi ngathi uzokuthula emlonyeni ungihlalele phansi sikhulume. Uthi hayi sahlala phansi. Uthi ngathi ma ngake ngakwenza wrong empilweni. Uthi wabakabakaza waphendula kwathini waphendula into engazwakali. Uthi ma ikhona into embi engake ngakumosha ngayo engenza ukuthi wena ube nesizathu sokuthi ungizwise ubuhlungu obunje empilweni. Uthi hayi wabakabakaza uthi waqala wakhala. Uthi wakhala Malwandle. Ngathi hey ima kancane wemfazi ima kancane ongazongikhalela ungakulinga nje ungikhalele. Noma mhlambe usakhumbula ukukhalela ubaba bakadafa mhlambe usakhumbula ukukhalela indoda lo oyiganile lo wayifebela wena ule iphethe kahle le okuwena owenza ukuthi ixoxe emzini wayo idivorce nawe ngenxa yokungaziphathi kwakho kahle uphethwe kahle njengeqanda. Ukhumbula ukukhalela wena manje Nkosi yami ngicela ungimele kade yafa leyo ndoda wena uzosula lezo zingimbezi uhlale phansi sikhulume mfazi nthi umfazi ngoba sabafazi sobabili njengamanje sikuzwile ubuhlungu empilweni and nokubuhlungu ukuthi ngibizwise ubuhlungu yilo mfazi owuwe owangiletha kulomhlaba angazi ukuthi ngoba kwenze njani. Uthi Malwandle azikhala zabe nesibibithwana. Uthi uyakwazi ukukhala womthakathi ekhalela ingembe zengwenya. Uthi sikuleso stage ke njengamanje ngimbheke engqomeni emehlweni ngifuna nokuthi athi nyaka eduze kwami ingane yamilele khathela umntwana wami kade sihamba. Ngiyacabanga nanokuthi ucotshwe nayo izinto bekade zenzeka lapha ngoba phela bamenza izinto bamgeza bamthini na uzilalela umntwana makazi nanyaka. Uthi uyakhala ke lo mthakathi la. Uthi uthema kaqeda ukukhala Malwandle wakhala kahle waqeda ngamnika ithuba wakha uthema kaqeda ukuqala wazikhipha indaba. Uyazi ukuthi wena ubaba wakho engasangifuni wayengangithinta ubaba wakho ethenda wena kuphela ubaba wakho wayephilela wena ubaba wakho ayethengela wena impahla ezintsha eziningi ubaba wakho wayephilela wena ethengela wena into zemnandi mina nje ngase ngiphenduka isecurity laloko kulwamuzi ngiyingidi evula ivale lezazicapha zakulwamuzi ngiyisecurity nguneni wakho ayikho mina into engangiyiphilela mina ngase ngithola umuntu ongazi ukuthi ngumuntu esifazane ngiyathintwa kwathini vele kwacaca ukuthi ubaba wakho wayeseqonyiwe kwabonakala ngendlela shesha ngawukushada makaqeda ukudivorce namuntu wayesethola abanye abangcono. Uthi wazikhipha umfazi indaba. Uthi nje ngazitshela kahle nje ukuthi njengoba ungiletha la kwakho uzokukhomba umuzonotshala ngizokubonisa ngoba ngizokuzwisa lento ongizisayona ukuthi kunjani ube umfazi ongenandoda. Ucabanga ukuthi wena uzophila kamnandi uphile emafutheni udla izambana likapondo ushibilike emafutheni ube nempilo eright kodwa mina eyami impilo wayimosha ngibuke yona ujabule empilweni wayimosha kodwa yami impilo. Uthi Malwandle ngathula ngamlalela. Yazi ngamlalela kwaze kwangazi ukuthi uke wabona mawulalela umuntu kuze kube ngazi ukuthi usephushene libi you are in a very very bad dream and lo muntu uyakhuluma umzwela kude kodwa ulapha phambi kwakho. Ingqondo yami iyathatha iyabeka yebo uma ngempela ongizalayo lo ngoba ngithi uyena nje ayibo uyena. Sifike nini la? Nkosi yami ngangiyingane yebo ngamtshela ubaba ngamceba umama kubaba ukuthi uyajola kodwa ngangiyingane nangaphandle kwaloko wayecabanga ukuthi ubaba ngeke ambambe just because uhamba abuye kanye ngenyanga wayebona ukuthi ubaba angeke ambambe yonke lemkhuba yenza kwakuzogcina yena. Uthi Malwandle I have never been puzzled in my entire life. Uthi hey Malwandle ngake ngathatha ilivu yenyanga yonke emsebenzini ngithi ngifuna ukuzithola ukuthi kwenzakalani empilweni yami all along ngizwa ubuhlungu ngidlule izintweni ezinzima kangaka. Uthi Malwandle do you know the grief of losing the man that you love, the man that you are about to start the rest of your life with? Le ndoda le othi usofa silahlane wakho lo
Le ndoda le othi uma uyibuka emehlweni ubona iphakade lakho. Do you know how it's like, that grief? Do you know how it's like ukumphupha loya muntu ulele emalwandle, umphuphe ngazi ukuthi uyakumamathekela, ula eduze kwakho, uthi mawuthi uyaphaphama hayibo, it was a dream. He's not here. He's gone. Uvuke emalwandle buphela ubuthonga ujuluke umanzi te, uthi uyalala kungalaleli ukhale isicamelo size sibe manzi te, ukhulume nesicamelo usigone emalwandle, ukhala emalwandle ukhayiswa ukuthi le ndoda kwakumele ngabe yiye ngiyigonile njengamanje hayi isicamelo. Kanti umuntu ongiphucele ukuzwa leyo mpilo nangu la eduze kwami uyena lo ongizalileyo, uyena lo ongilethe emhlabeni, uyena lo ozimoshele yakhe impilo kodwa manje ublame mina today ukuthi yimi engimoshela impilo. Hayi ngiyalingwa. Ngiyeke emalwandle ngivuseni ngisephushana elibi ngiyalingwa. Uthi ngayithatha ileave malwandle ngahlala ekhaya. Ngangazi noma kufanele ngiqale kwi-psychologist noma kufanele ngiqale kephi, and at this point ngibhizi ke ngidla lezi zinto engangizithathe lapha ya kulo baba, naye lo baba ngihlale ngimthinte. Sekuphela iviki ngihlele ekhaya, angazi noma uma ngimxoshe noma ngimbophise, angazi noma umuntu othakathile uyakwazi ukubopheka, uyakwazi ukuba neproof enkantolo ukuthi ngiyazi ukuthi uthi malwandle angazi ngenze njani. Uthi kuwona lowo mzuzu umenzi wobubi will always reap what he sows. Njengoma wami naye ezovuna akutshalileyo. Uthi kuyona in the midst of leso siphithiphithi, khumbula uma behlala lengane yami and bengimnika imali. Hayi ngoba ukuthi ugada ingane meyibuye crash, ngoba nje ukuthi abe no pocket money, ngoba into ayejwayele nobaba ayemphilise yona, bengimnika imali. Uthi kusho ukuthi uNkunzana wathatha imali yakhe, wakhumbula amatshwala akhe ukuthi ayelikade esikhipha istress nosizi mekabhekene nosizi. Cwaye enwebe imigwaqo, eqa imigwaqo ehambe efuna amathaveni kule ndawo ke manje ukuthi utshwala butholakala ngalaphi. Nemlenze ukhuni nemlenze yome ngazi ukuthi ukhulu lokubonda uphuthula amasi nwai sekahlala emathaveni lonke leli viki angimazi ukuthi udlani ulala kephi. Ngizwa nje ngoba esengena ngobusuku esezolala lapho mina I don't even know whether to xosha her or what, kodwa nje ngilo simo ukuthi ngisabheke ukuthi kwenzakalani. Ngiphekile ngipheka into ephelayo ngiphake ngidle, ngiphekela ingane yami ngilayile ngiphume kuyo, angimazi ukuthi udlaphi, kodwa sengiyabona ukuthi ugirl ubuyele ematshwaleni. And ngisacabanga ukuthi ngizokwenza njani, and at some point uke wa threatenish ukuthatha izikhwama zakhe ahambe ngathi yenza ukubona yontombi umdala unepasi. Ngangakhuluma nje into eningi ngathi mawufuna ukuthatha imithwalo yakho uhambe, I don't care, kusho ukuthi wabanje ukuthi naye akazi ukuthi uzophuma bheke ngalaphi. Uthi malwandle one of the silly Fridays ehambe indlela zakhe lapha ematshwaleni. Uthi kwakusho ukuthi ematshwaleni lapho kwakunephathi enkulukazi, angazi noma kwakune artist noma kwakunani eyayiperforma. Kusho ukuthi bagroova waze wayizintatha this time around akazange abuye. Wathi esethi nwai ebuya ematshwaleni lapho. Angazi kusho ukuthi kwenzakalani noma waxa ko requesta noma ngoba mangibuka I distance from la ayephuza khona ne distance atholakala kuyona, it looked like kwakuwumuntu owayehamba ngeenyawo. Uthi malwandle nje wathi ephuma ematshwaleni lapho walandelwa abafana abamlandela, abafana kusho ukuthi mhlambe baphuma naye ngazi bamphelezela bamlandela mabemlandele kulandeleni kwakhe angazi kwenzakalani endleleni, kodwa abantu abafana bamjikela bamshaya bamnukubeza abafana bamshaya bamkhama bamshiya lapho emgwaqweni. Kwaqhamuka imoto yazi usasuthuthelele lapha emgwaqweni ukuthi imoto ayambona seyiseduzane naye, imoto yafika yahlafaza phezu kwakhe yahamba phezu kwakhe yaphuma ngapha. Ukuthi kwakuyena malwandle abantu abaconfirm ukuthi kwakuyena before mina ngifonela, wayengabonakala ebusweni ukuthi ubani. Before mina ngifonela abantu abaconfirm ukuthi kwakuyena, abangani bakhe ayebathole lapha eTavern ababephuza naye abaconfirma ngempahla egqokile ukuthi kwakuyena ngempela. Kwayima ufuna ama relatives ngifonelwa nami ukuthi hayi kunomuntu otholakalile endaweni ukuthi awuhambe uyobheka. Uthi ngifonela mhlambe seku day 3 lapho angibethelwa na uDoremi ukuthi lo muntu akazabuye ever since, mhlambe seku day 3 kwathiwa ngihambe ke ngiyoti identify yakhe.
Senza-ke into ezenziwayo-ke kwathathwa ama-DNA kwathiwani ngoba nami ngangingasamboni ngendlela ayelimele ngayo. Uthi nje ikhanda laliyisibaca. La bayibacakile nje straight. Ikhanda liyisibaca engabonakali. Nomzimba uhlafakile wonke. Kwakusele nje izinto zokugqoka indwangu le. Nayo idlavazekile kodwa ibonakala ukuthi lo muntu ugqoka ukuthi nokuthi. Kwaba ukuhamba kama emhlabeni lokho. Uthi uMalwandle into engayenza ngatshela ubhuti wakhe lo abebephila naye le ukuthi udadewenu ufile. Uma ufuna ukumngcwaba ukhona ulapha emoshwari. Umshwalense wokumngcwaba ngangimfakile kuwona. Uthi uMalwandle ngavele nje ngathenga ibhokisi leli laka fish. Ngabiza umalume ngathi malume mawufuna ukwenza umcimbi for ukufa kadadewenu ungawenza kodwa-ke ngicela ukusho ukuthi mina number 1 angeke ngihlale emakhandleleni. Number 2 angeke ngizile. Number 3 akho bantu engizobatshela ngizotshela wena ngoba vele uthi mfowabo uwena kuphela osowuphila osowusele. Number 5 lo muntu lo ngimenzela umusa nje nokuthi ngimfake ebhokisini ngoba wangizala. Ngiyomthengela umgodi kusasa njengoba ngikhuluma nawe nje bagubhe bafake sithi othulini bye bye. I won't even tell a pastor because I don't know how to feel about her. Kodwa ngimxolele akahambe ngoxolo.